College muni fibro kene kalau ngajeng tip nam ta gitu kibala dap ban tho exam jong ka SSC GDR jar sau te ka result jong kane kalami kiban qualify syaka pet ten mar pakadon la ka cut off ten lor ka cut off ru kin page ya ki number of candidate la da ki bon plat kin penjrong ya cut off te yang ini page menta ka bare jong ka mikhalyang in page chua ya ka cut off detail dan ngisa page ya ki result kumno ban check ya ka result ban page ki teng jong de la pi qualify em nam ta ka jing mare tekan mau ban yu i ki mak sejong lade pihak ban lej login biang haka website ka barem maka dan menta ka de ka thamai pihak lej biang ka website ka barem ssc.nic.in kane ka website ka barem pihak login biang haka tu pin sayu i ki mak sejong lade kane bade wa menta ka de ka website ka thamai ssc.gov.in te ban yu i jong phi bade pihak lej ban login ya ka barem te yang ye pe unta ye ki code of detail te shoban poi kita ngan subatai shoni kong kane te khangne la pani mo ke area kadon be ka hapo me khlia kadon ka general bat ka border te area kategori ki don ki UR bat ST dan candidate available ka nomor candidate ki available ki bala qualify namta ka jingmara te ka marks code of ka part A bat ka part B kumbang ada batai ba kadon ka part A bat ka part B te ki don cut off te lada phio kat ne nyu phunyo makru lada ka cut off jong ka part A la ne ka part B phiklam la ban qualify mot phinom yo te karon sa date of birth ki ba kham he snem lada phia kaju mot kin yo rong shwa ki ba kham he snem te ngin page benta jong meghalaya ka de po do HIJKLMN Meghalaya ta in page way gine tengen saya page pada ya kerteng jong candidate Pehne Meghalaya karon ka border bat ka general R5 tang UR pada ST kategori te UR kawan jok ST border ST the san pendrungut candidate ki ba qualify anta ka jimara te san pho kane ka code of kamak sorry san pho 0.799 te nru point arsan ka part A khat lai ka part B kan mau la da phio san pho 0.7 na san pho ru la da phiklem pas ka code of part A part B mot phinam qualify te ka UR na border don chispa saup sangut cut off kre saup khandai point san khandai part A de pra point san not part B de chipo point nyosan and kane ka general bre ST de pra prangut ba qualify saup khandai point lai pra ka marks cut off khatsan point arsan but way point nyosan ka part A ka de khatsan ka part B ka de way point nyosan then UR category jong kam general bre Meghalaya general kare spa khat armut ba qualify san pho point sau ar line not sau ka marks cut off drupon arsan ka part A pho point nyosan ka part B te kine de tang ki cut off mo te phaban check ya ka marks jong la de hapo ka website ssc.nic.in ka website ka barem pe yang tu phio score ka no ka marks ka part A ka no ka part B ka no phin sa tep te yang ina pe yunta kumno ban check pada ki kerteng jong la de la phi qualify ne em ban pintikana te yang ni lej menta ban page gilis te anda pla lej hakane ka website ka batham mai kan mau ma kane ka de ka batham mai ka barem ka de nic.in kane ka de ka gov.in te anda la poi hang ne la login ne kane SSC phin here shapo do ka don ka option ka batho result te phin click nang ne batho result na try phin nang hi ban bot click nang to batho result te ngan sami hang ne te kimi lagi jong kan mau ba kane de list of debar candidate dan camera on page list of withheld candidate shortlisted for appearing in pet na kane jongki list of male candidate list of female candidate te phila ban check kawai ni gine mo tangan check jongki list of male candidate hang ne result click nang to ka result kan sa download hang tu ndala download pedeng insa page keteng te anda pila download ikane ka list tu ka bre jong shinrang kan mau ka don jong shinrang ka jong kan thel ka jong ki bar di bar la ka jong ki egel ka jong tekne ka pun ha mo adu ano ka list lai hajar tam e ki ka page te panyo pade pini shutat be kerteng ne te ngamla ban tip kerteng jong no ngai ai da ka jaj link klami be kerteng link do tangai te link DOH ne jaj link do don te hang tu tu ki bayo kin Simon Lingdo run bar tu nei bayo mo kan Simon Lingdo
ten marba amla ada ban yo bet ban tip bet dengan shuto petong ne we ngai shutong tu tengah yo and Novojit lingdo Ricarlson lingdo Shanskem lingdo Michael lingdo Scam lingdo ngai shupet wintumor Ramme John lingdo Frankie lingdo Fastenson lingkhoi kine dikasih sudah Mikardus Ban Kershan Lang Richard Borni kine deki kasih sudah baro Bankit Borlang Amir Hajong Bishwa Jamata Veljrak Surong Yashaprang Betu Polestar Jelmison Bikrajit Julai Webar Penshai Molong Anupam Suber Marleki Robin Joy Jangkomang Momin Miki Semle Ainet Scam Jimen John Joy Tekum tatar terkin mi beki keteng hang tu kumbang ala type na gini keteng kin bi bet ngai type gune filaban type kelaban asong ki phone jong fil ka long ban search kan long eban roy thank you pasa suna forki suna rohit rai ki jong keteng Paul Rusmon Marwen John Max Person mau Jendelson Marngar ibun mahama gi bayo pelaban Barman Biswajit Senha Shemdor lingdo Niuki Badonwel Rongrin Ridolson Marwen Aikening Roistap Don Borles lingdo Samhawan Mish Pasi Bonifas Shadap Hamjengai Sucheng Boro Lambor Lang Minsong Abijit Majumdar Owen Pangcho Tengamla reban yu lut ban pe lut iketeng telaya mix pe hangne pensei lang Lingdo Subertadas Metu Dimarak Anubdas Cherup Sumer Isaac Imli Jewelson Lingdo Bishal Deberma Bantelang Marwen Davis Umba Kongbo Metikor Meban Jesful Lingdo Sonjoy Jason Shabong Mejush Kinsai Bor Lingdo Ribat Lang te kitu ging abang apen inuk saipi one kid bokarusau first star makdo Borningson Rupon Arnel Arnab Arwanki Anom Subham te kine giling man inuk saipi te fila ban download hi ban check hi kerteng amla ban check load dia bawar kerteng we mar ki bon ma te haban shuwat pe kerteng te sa type tu mar ban ui ki max pade fila ban lek pihak website ke barem kumba fila register shwa ssc.nic.in secek gigi maksud pi pio katno mat apa de katarik ban lej mare kande kan tarik kin sapha bet ya ka jing tip nam ta ka jing mare tengah try tang gini jing tip khule sibun